I've been having dreams, jumping on a trampoline. Nadam se da sam u fokusu. Jesam li, nisam li, jesam li, nisam li. Woo! Nadam se da smo u fokusu ovaj put. Dobro, došli nazad na moj YouTube kanal. Ovo je Julie X Silvia i ja sam Julie. I danas ću vam malo ispričati 10 stvari što sam željela... Hrvatski jebate. 10 things I wish I knew before I moved to Zagreb. Kako da to prevedem? 10 stvari što bi željela znati prije nego što sam se preselila u Zagreb. Je to točno? Malo sam bolesna, tako da ispričavam se za moj glas. Ovo nije nikakav hejt prema Zagreb. Presretna sam što sam u Zagrebu, stvarno sam to željela. Prije ovoga sam živjela 3 godine u Splitu i 2 godine u Zadru, sve ukupno, ajmo reći. Prije ovoga sam 16 godina provela u Americi. Tako da, jako sam sretna što ova godina je moja prva kompletna godina u Zagrebu. Yes! S time da ima stvari koje nisam baš očekivala kad sam se preselila ovdje i niko mi nije baš obavijestio na ovih 10 stvari, tako da evo tu sam ja, možda vam nekome pomože, možda ću ja neki budući purger pomoć u ovoj jako tešku odluku da se preseli u Zagreb. Što ti ja preporučujem? Preseli se u Zagreb. Thing number 1, prva stvar što... Joj, mogu napraviti ovaj video pola engleski, pola hrvatski, like, jel me kužite vi? Prva stvar što I wish that I knew before I moved to Zagreb je da gužve. Just gužva i točka. Gužva. Znači, meni treba 5 km da dođem do fakulteta. Znaš koliko ja putovam? 45 minuta. Ja mogu to odhodati 45 minuta, ali sam ljena, pa ono. Bilo gdje trebaš ići, očekivaj gužvu. Ako trebaš ići do dućana čas, očekivaj gužvu na kasu. Ako ti treba nešto u banku, očekivaj gužvu. Jer ako ideš zetom, bit će gužva. Fucking gužva. Ako si mislila se naspavat prije predavanja koje počne u 9 ujutro, ideš spavat onda u 8 na večer, jer stara moja, moraš biti spremna u 8. Let's go. Gužva. Kako smo sad spomenuli gužvu, thing number 2 that I wish I knew before I moved to Zagreb. Kad je gužva i ti se voziš u busu, budi spremna da ne postoji više koncept personal space. Your personal bubble is everyone's bubble. Prije par dana sam ja stojila između ženi noga, jer ona je sjedila na bus i nije bilo mjesto, pa sam je se ja parkirala među noga. My bubble is intruded all the time. Budite spremni da tvoj personal space je sad svačiji personal space. Treća stvar, thing number 3, jako je skup grad. Ne znam gdje uopće da počnemo koliko je skup ovaj grad. Znači, stanarina... Košat ćete malo. Veliki dio moj budžet se protroši u stanarinu, u režiju, u ujebini holding fee. Pošto samo vegetiraš u Zagrebu, moraš sad plaćat holding. I don't know how politika works here. Rekla bih da dosta stvari su skuplje nego kako su na more. Tipa pice. Ja u Zadru sam znala plaćati 35-40 kuna za picu, tu dobro prođem za 45 kuna. I to je onako neka shitty pizza, koji neću sad reći brand koji mi je shitty pizza, a znaš ti ko si ti, naručim te stalno od Glovo. Dobra pizza će ti doći oko 50-60 kuna. Isto, meso u dućanima je dosta skuplje nego u mesnicama. Mislim, to mi je Emily rekla, ja ne jedem meso, ja samo jedem piletinu i puretinu. Tako da, all Americans aren't as rich as y'all think we are. Četvrta stvar što nisam znala je da postoji aplikacija za sve živo. Kupite si mobitel sa jako puno gigabajta, jer meni 64 nije ništa. Imaš aplikaciju za Z, za Glovo, za Volt, za Lyft, za Uber, za Bolt, za sve živo, ako nisam još nabrajala još nešto. Ako meni se ne ide u shopping, ja samo koristim svoju instaliranu aplikaciju i eto, dođe meni. Pa albumi sam isto napravila preko aplikaciju. Sve što ti želiš, imaš aplikaciju za to. Bolest. Peta stvar koju sam saznala kad sam se tek preselila u Širkom centru u Zagrebu i kad prolazim centar koji posjetim skoro na dnevnoj bazi, nisam znala koliko, ne znam ako su beskućni, ne znam pravilna riječ za to, ali ljudi koji nemaju novaca i koji molu na cestu i mislim, zbilja to ima svugdje, ali u Zagrebu ima izonemstvo veći broj nego gdje sam ja živjela u Zadru. Ne mogu ja pomoć
njima, ukoliko može cijela država kao Hrvatska pomoć njima, a opet ne znam cijelu priču s njihove strane, niti s naše strane, ali jednostavno to nisam znala da će desiti situacije gdje sjedim u kafić i 3 djeca će prolaziti molajući za kunu ili 2 i to stvarno nisam očekivala i dosta me rastužuje. Thing number 6. Ovo može biti moja greška, moj lack of knowledge, moj nesposobnost sa fizikom, a ja nisam znala da se tramvaj može razbit, jel to rečenica? Breakdown? When the tramway breaks down, yo, break it down! Ali ja nisam znala da tramvaj uopće može da ne funkcionira, ne znam riječ. Prije nekoliko dana sam se vozila na 6 prema Črnomereca i pogodi što, sve vrata se otvori i mi se ne mičemo. Ja primijetim svi izazu, ja onako kao, što je ovo neka posebna stanica, okretište, what? My Z app is telling me da se zna okretište. I onda sam skužila da se tramvaj breakdownirao. On više ne radi. I onda došla su 2 velika kamiona po njega i makli su ga. A ja to nisam znala da to uopće se može dešavati. Ja sam mislila da taj tramvaj ide, nikako neće. On ide, on radi. Ali on zapravo, postoji šansa da on neće raditi. I onda zakasniš. 7. stvar što nisam znala od Zagreba prije nego što sam se preselila je da baš rijetko kad postoji nekome briga. U smislu ne kao ako ja sad padnem neće mi niko pomoć, nego ako ja hodam okolo u pelenu, neće se niko pitati zašto Julie hoda okolo u peleni, jer nikome nije briga. To je actually jako cool stvar. U Hrvatskoj kad sam se preselila nisam vidjela toliko cure sa rozom, ljubičasto plavu kosu, da niko njih ne gleda čudno, osim neke babe, because babe, ja vika babe. Zapravo mi se to jako sviđa da imaš mogućnost biti individual. Imaš mogućnost biti individualac. I da rijetko hoćete zapravo smatrat nesposoban ili čudna, jer svi više manje gledaju sebe i svoj život i ne miješaju se toliko koliko sam ja primijetila. Sad mogu ja biti kriva, ja ne znam ja, ali za sad to sam primijetila. Stvar number 8. Parking is hell. Parkiranje. Imaš li auto tu? Super, svaka čast. Izbjegao si nekoliko guže od personal space bubble u Z, ali sad ti pokušavaj naći parking. Nije stvar što je slobodan parking uvijek krcat, nego i onaj koji se plaća je krcat. Što ću ja kad ja ne znam parkirat, kamoli bočno parkirat, ja ne vozim više. Tako da budete oprezni ako stvarno planirate se preseliti u Zagrebu, da nađete stan, iako je malo skuplje, da imaš parking mjesto. Inače ćeš stalno posjetiti garažu gdje Pauk vozi tvoj auto. Because Pauk često uzima auto u Zagrebu. Mislim da ne prođe jedan put kad ja vidim Pauk na cestu gdje on ne vuče nekoga. Pauk postoji s razlogom da ne postoji parking. I eto, zarada. Make it rain. Broj 9. Skoro sam spuljala prsti. Wow. Zapravo ima puno kafića. Znači kad sam ja živjela u Splitu, ja sam mislila da tamo ima puno kafića i da te kafiće su uvijek puni. A kad sam se tek preselila u Zagreb, sam skužila koliko kvartovski kafiće i birce imaju i nikada nisu ove kafiće prazni. Mislila da kao daj mi za kavu i duvan je više dalmatinski stil, ali to isto postoji u Zagrebu, očigledno. Ili su to Dalmatinac takeover in Zagreb, I don't know. Ukoliko su ljudi vrijedni, imaju oni svoj sat vremena pauzu za kavu. Što je sasvim u redu, ja mislim lijepo dođe odmor, ali očekivala sam da će više biti ono let's go, nego let's go, take a break, let's have a coffee, let's smoke a few cigarettes, a očigledno sam bila krivo. I 10. stvar, malo cheesy, malo sappy, ali nisam znala koliko ću se zaljubiti u ovaj grad. Stvarno, Zagreb je show. Znači, imaš sve živo, za svaka tip osoba postoji nešto. Imaš sve što želiš u Zagrebu. Dobro, nemaš more, ali Zagreb se nadoknadi s time da on nema more, on ima sve ostalo što želiš u životu. Imaš više mogućnost, više klubovi, više mjesta za partijanje, više opcije za rad i veća količina ljudi i stvarno izbilja mi se ovaj grad sviđa. Našla sam sreću u Zagrebu. I just love the city. I really love the city. Ovo je bilo jedan moj san
od kad sam se preselila nazad u Hrvatsku, ja sam htjela ići u Zagreb i živjeti u Zagreb. I napokon sam tu došla i tu živim i studiram i radim na sebe i mislim da radim na sebe u grad koji omogućuje najbolji rad na sebe. Bar za mene. Kako ja gledam na ovaj grad, ništa me do sad, niti jedan grad u Hrvatskoj do sad nije me ovako oduševio. To je 10 stvari što nisam znala od Zagreba prije nego što sam tu preselila. Još par kratkih stvari nisam znala. Kaj, ziher, brijat, buraz. Malo zagrebski lingo. Za koji mjesec ću ja biti fully evolved purgerica? Ovo nije bilo video protiv bilo koji grad. Cijela Hrvatska ima svojih svrhove. U svakim grad imaš nešto lijepo i nešto loše. Ali moj pogled na Zagreb, za mene. Ne možeš bolje od Zagreba. Nadam se da sam nekome objasnila neke stvari koje ja nisam znala prije nego što oni se presele u Zagreb. Ako se preselite u Zagreb, možda se čak i vidimo. To bi bilo top. Like, comment and subscribe. U komentari stavi još neke stvari što ste primijetili tijekom života u Zagreb. Ili ako ste rođeni purgeri, stavite nešto u komentari što vama ne paše od Zagreba ili što je izuzetno dobro u Zagreba. Excuse my padeži još opet. Hvala vam puno što ste pogledali uopće ovaj video. Vidimo se sljedeći video. Ne znam, nemam još neki raspored objave, ali drago mi je što gledate moj kanal uopće. You guys make me so happy. Ciao, 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 ciao. Oh, I'm so cringy.